emme muhimmi gedorerikamuge dairain urban center egotuga kandeluma ekiga adi rashuga mikamu goi muhimmu kamuge bodukama balaeruga ves wara muhimmu masalle mi halukura iradu kuraviya hama salimge ves salimge isnenge o matin miharu initial masakketta hingamunda gota dairuga daadi avahan iradu kuraviya sarukarun huriha hudde awulme di waran avaha Eydhafushiga enhance housing unit ge mashruwe fashana ekan ekuriya daniye sama izzeter majlis member ge ikhlas teri pura masakkatu ge natija ekoto ehem wi matibe fulun salime kurava masakkatu ga ebbalun dewan ebache sarukaran e mashru ge nawumuga sarukaru ge tereng huddatan hodumattaka e feshigendia initial marhala ge tereng huriha kamegga isnengevi tibe fulun hakkuga majlis member adulu veri dilati vi khuluku hai asifa veye tumme pure pias ranganu gulu me veye Eydhafushi enhance housing unit ge mashu Faithwediya Thiris Aharavaren Gina Harwanden Eydhafushi Mihun Diriulma Goti Duko Fanuative Adi Eves Housing Mashruwe Mirashuka Kuria Gengos Fanuative Bohia Vahikamaki Miwabutu Eydhafushi ge Raitunang Emme Boda Benun Jehifawa Adi Ekamakan Halle Benumwa Emme Bodu Masalakama Denne Umaki Kushakanwane Ehenkamun Dairage Lobet member Ahmad Salim PPM PMC ge mi sarkaru gam hinguma hawal vidwahum feshigen emme burako kurevi em masakataki Eydhafutta bohi avahikamge daimi hallen hoda debun migotun sarkaru ge kama behe wazaratakan etake paharu wadagen wazirunna mikan hissa koddeva mikama vi emme avakan hallu hodawa debuma kendi neli masake kurava pettevi Adisida Raisal Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz ge samal kama mikan genevi member Salim ge mi minne masake puluge natija ge gotum sarkaru miharwani Eydhafushiga enhance housing unit ge bodu mashruwe pette umanni mawafa aditadi avaha mi mashruge sida amali masake feshigen dane team bedroom himene mi social housing unit takum muli Eydhafushiga diriulum ge halat badal kolla dene waraddati haluga diriulum genda ekan ailakan hinitunguma ufa verikan genestene Aili gulunta badahe diriulum ge femwa rangalwe adirashke ittimai halata sihi durahekan iturwegen dane Fanar buriyan imare kurve mi housing tower ta ke thiriga duvwa ulandu far park kurumge jaga hedigen dane adi retail pihartaka eheniyan commercial outlet tan hedigen dane tower ta ke demeduga pudakudin kulle maja kollane park taka eki umurfura ke mihon hin ufa kolla gulum badahe kolluma majan tan hedigen dane adi washagenwa maguta rangal fem warakan hedi fena karanta nardama ge khidmet devigen dane mi enhance housing unit ge thereng khandale waki adadakan Eydhafutta badalwan beenumwa baatol ge raitunnang hasa kurivigen dane Eydhafutta ki urban center ge gotuga Raisal Jumhuriya khandalu wa fawative urban center ga himene emmeha khidmettaka wasiletan Eydhafushi gavis gam wegen dane ehenkamun Eydhafutta badalwan beenumwa baatol ge raitunnam mi livigen dane ranuge fursate kan yagin adimi Eydhafushi ge raitun ufalaiku marhaba kiya kame Mikam ge sabun Eydhafushi ge ravvehinge adadan heo badallas iktisodi gotun edeve kuriyerunta kelli bigen dane Dairag member Ahmad Salim masake kuravani Eydhafushi ge raitunnang hamaikene bohiya vaikamen hoda dinma kanun Salim bina kurava masake kuravani ummidu fursatake ujala roshan mustaqbale Eydhafushi ge emme halo bediraitun mikam ka shamil ve ehi tilkama ebbalun deba insha Allah mimasake daadi avahapuri hamavegen dane puriga agonu adakuri housing ministry ge magamuga huriruga gina haru thakika dairage tarakiyataka kurevunahama huriha kamegga lamasilu kamakiga devana bahen ega una beenu nos kureveha hama furihama lamasilu kamakiga izzetter majlis member e kiba feniwada namanche huriha zimmadaru kamakakiga khilas teri kamakakiga mase kurevi befole adi miharu sidenna wadanawani kurawa mun ehem wiba devana visnumaka daira garetu wadanawani kamenne mi kamuga emme ekati gandaka ve wadagen mi daira ge taragiyataka mi rashuge taragiyataka awun men kura nimma febahuri waragina masakke e huriha kame kurumuga awuna wara muhimmuwane
migota milamasilo kama ekiga awona furiha mebbalun deene befolo majidi hoga befolo farapun inne un hemima furiha befolo ekadiganna ka wedage awonga furiha mitubaroi awonga sateka pasanda taidoi salim candidate number 1 hoya de maki awon daira guriya reton ki bange de kamen